Amakuru yaranze icyumweru reka tuyahere mu karere ka Rusizi, aho abaturage batuye mu mirenge itandukanye y'ako karere irimo Muganza, Gikundamvura, Bugarama barashima leta yabubakiye ibiraro byari byatwawe n'umugezi wa Rubyiro bigahagarika ubuhahirane hagati y'iyo mirenge yombi. Amakuru yaranze icyumweru reka tuyakomeze mu karere ka Nyagatare. Abahinga mu kibaya cya Kagitumba ho mu karere ka Nyagatare barasaba leta n'abashoramari kubagana bakabafasha kubaka ubwanikiro nyuma y'uko babonye umusaruro mwinshi w'ibigori ariko bakabura aho bawanika. Mu karere ka Rubavu hizihijwe umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida ufite insanganyamatsiko igira iti kurandura sida ni inshingano yanjye. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu burezi. Ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB ku bufatanye na Minisiteri y'Uburezi batangije ubukangurambaga ku buziranenge bw'ibiribwa bigaburirwa abana ku mashuri. Impunzi zituye mu nkambi ya Mahama ndetse n'abanyarwanda bahaturiye bakomeje guhindurirwa imibereho n'umushinga wabashyiriweho wo kubafasha kwigira binyuze mu mishinga ibyara inyungu. Kanyeshuri Bwogabicu Patrick, impunzi yaturutse muri DRC, ni urugero rwiza rw'abazamuwe n'iyi gahunda kuko amaze kugira ishoramari rya miliyoni 10. Ku rundi ruhande Habimana Innocent, umwe mu baturiye inkambi, nawe amaze gutera imbere abikesha uyu mushinga kuko amaze kugira ubucuruzi buhagaze miliyoni 3. Twerekeje hanze y'u Rwanda mu makuru yaranze iki cyumweru. Perezida wa Kenya Dr. William Ruto yatorewe kuba umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, asimbuye Salva Kiir wa Sudani y'Epfo wari umaze umwaka muri izi nshingano. Ikigo cyo mu ntara ya Wuhan mu Bushinwa gishinzwe ubumenyi bw'isi cyatangaje ko mu gace ka Beijing habonetse miliyoni 1,100 za zahabu zifite agaciro ka miliyoni 83 z'amadolari y'Amerika.